Magariye abenegihugu bose gucungera neza ahantu hose hahurira abantu benshi, babonye ikibateye amakenga bakakimenyesha abajejwe umutekano hakiri kare mu ntumbero yo kuzitira tutaronegwa. Gutabara abarundi n'ubuzima bwacu twobutanga apana kugira dukire twenyene, ariko kugira ngo abarundi bose n'abadukomokako twamaze kuvyara nabo tuzovyara babeho neza. Uruzitiro rusize. Ikibazo cya Rede Tabara cifashe gutu. Rede Tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabadaburira baba mu makambi yabo. Eta majoro general nihiri niyo mbaruraze niho bari Niyo babifitiye ivyemeye none bo barabihaka. Urigira wumva u Rwanda ruhakanye yano byasese ngo tukana naho no Rwanda bavyemera ko rubafise. Mamagarira ndondeza imbonerakure ziri ngaha zitembera muri ano mayira muhamagare zizananye n'abajya bakenyera rugamba mwabagumyabanga mwe mwabasendede mwe FDD muvyara ibiswi vy'inkona nitwababariye. Guverinoma y'u Burundi nabonye nta tiro nta kugoheka, Pamela yabajagaraje yabatesheje umutwe koko ibingibi uyu mujenerali atangaje w'umurundi ngira ngo ni ijambo rikomeye ati bene gihugu ni mugabe. Pamela uyu nguyu wavuye muri Canada waje kwiyunga muri Rede Tabara waje kurwanira igihugu cyabo kamemu byajagaraje igihugu cy'u Burundi babatesha umutwe birabayagaza mu mutwe. Urabona ko ibintu byahinduye isura kuko Minisitiri w'amakungu w'ububanyi n'amahanga Bizimana nawe yandikiye Ububirigi ndetse na Canada, ngira ngo babigize ibintu biri haye ariko nabyo nakita ikibirira ko kitari ngombwa. Ubundi muri kanga iki niba koko muvuga muti twarakigwaniye dutogwa 99% abene gihugu baturi inyuma muri kanga iki. No kuvuga rero hano Rede Tabara igiye gutera ibyo mubyemere cyangwa munabyanke, ntabwo twemeza abantu, Imana niyo yemeza abantu, ariko Rede Tabara n'umuriyo igiye kwatsa ku gihugu cy'u Burundi. Narabibabwiye buriya bakimara gufata Minembwe nta handi hantu na hamwe hananira M23. Plani B niyo kwirukana ubutegetsi bw'u Burundi. M23 agiye kunegosiya n'u Burundi birananirana ndetse na Neva agiye kunegosiya nabo birananirana. None kugira ngo babemeze rero abarundi b'indyamunyu batikora ko batangiye kuvuga ati hababye ni munyemerere twinjirira tujye mu kibira kurokora abarundi. None inzego zose z'u Burundi zataye umutwe bashyushye umutwe. Uyu mugore mu rusasu niruvugana ko ari uyu mugore wavuze imbunda nitangira kuvuga kandi muziruka murabizi Rede Tabara burayitinya burayihabuka ntawayihagarara imbere. Ubu twigwaneho M23 ivangavanzemwe n'iyo Rede Tabara, ngira ngo umutima uri gusimba. Bamwe bari kuvuga bati aje bya bintu biriseriye duhunge, bya bintu biriseriye mureke kudandaza no kurangura, bya bintu biriseriye by'amabanki mu byihore biriseriye. Ntabwo nose ushaka gufata umugore nk'uyu usanzwe ari no mu itangazamakuru wire mu gihugu cyiza ukamuhamagara nta mpamvu. Nabonye n'umupasiteri wo muri Minembwe ngo wabaga muri Amerika nawe widekara yaravuga atoya ntabwo naguma muri Amerika, bene wacu bari kubabazwa, bari mu kaga, bari mu gahinda, ahubwo ubu tuvugana nanjye ngiye hehe? Ngiye muri Minembwe. Uwo mupasiteri ngira ngo mwese mwaramubonye, amazi imisi azenguruka n'abasirikare harimo na Rugabo. Baba bari kumwe, abakurikira ibiganiro bya Rugabo mwaramubonye simugarukaho hano. Ariko Uburundi bwikanze iki? Icyo wangana icyo ubona. Mwebwe mwanze kuyobora neza igihugu, none ingoma mwikanze bavuye mu ntoki, mutangiye umwe kuvuga yo ndavuga yo ndakata mugiye kwikoma ibihugu. Bira bihugu nta nyishu amakungu azaza
abigaragambije 2015 se ko Loni cyangwa umuryango w'ubumwe bw'uburayi ko ntacyo wakoze, ahubwo Nkurunziza aravuze ngo nimwinjira nzabarasa, kandi we yaranashoboye. Nkurunziza arafite imbaraga, inzira zari zikigendwa. None se ubu Evariste Ndayishimiye wahereye za Warikari, Side Kivu yiruka n'amaguru, Noro Kivu akayiruka n'amaguru, bamwe bakaba bageze Tanzania, abandi barasubiye i Burundi, abandi barapfiriyeyo. Numvise Liyotona Koloneli Rugaba ari gutebya abwira abantu ngo igikombe cyo kwiruka bagiha ingabo z'u Burundi, zizi kwiruka. Kandi koko nawe wibaze kuzenguruka Kongo n'amaguru kuri marato n'imbunda ku mutwe, nta guhagarara, ntaho wamara umwaka, ntaho wamara amezi abiri, n'amaguru diri umetembea miguru na Kongo, nji ya Kongo yote ukayigenda n'amaguru, ukatembea na miguu. Muramabuye kweli, muramabuye na kwambi. Ego hano rero Red Tabara yo yamaze gutanga icyo nakwita owning, ariko yitanga umusada muri M23 basikiriza ibyabo kandi babifata neza. Izi ngabo zirafashanya n'u Rwanda barutera cyahoza RPF cyangwa se inkotanyi zibohoza u Rwanda, batera bafata igihugu, harimo Abarundi, harimo Abagande, harimo Abakongomani, bavangavanze. Habyarimana baramwomora, barongera baravuga bati ntabwo ibi bintu byavamo. Mu mbuto ashobora kujya ateza akavuyo n'akajagari, kandi koko nawe baramutibikana, baramwomora. Mu Burundi ntacyo byari bibatwaye, n'ahandi hose ntacyo byari bitwaye, bahita biyubakira u Rwanda, abandi bubaka Ubugande, barikomeza. None rero sinzi aho zibyariye amahari, inzira zibyaye amahari. Amateka yisubiyemo. Red Tabara twigwaneho nabo biyunze hamwe kubohoza biriya bice byo muri Kongo, nibamara babohoze n'u Burundi. Burundi rero burahasigaye, bazasubira inyuma cyangwa Red Tabara iri gutoreza ingabo muri Kongo ku rwego rwiza. Red Tabara ifite ijambo muri Kongo ku rwego ruhambaye. Uyu munyamakuru agiye kujya atangaza ibiri live mu gisirikare. Kuriya muri kubona Rugabo ari kugenda muri twigwaneho, n'uyu mujournaliste Pamela araba ari muri Red Tabara n'inkoho ye n'icyombo cye, 5 kuri 5 niko Abarundi bakunda kuvuga, asemerera abwira abantu. Nabonye umwe mu baministiri b'u Burundi ariko kavide butangiriyeho asikiriza cyangwa se ahimiriza abaturage kubabwira ngo ni mucunga umutekano ku buryo budasanzwe, cyangwa mufate umutekano mu minwe ku buryo budasubirwaho budasanzwe. Ibyo wavuga, ibyo wakora byose, nagira ngo nkumenyeshe ko Imana ntabwo yigeze ibaho umugisha wo gutwara u Burundi. Ni kwa kundi wambaye ikireza atamenya ko kera Imana yarabahaye ariko mwe ntimwiha, irabaha ariko mwe birabacanga. Ingoma Imana ivuga ko ibakuye mu kanwa no mu ntoki no mu maboko yanyu, nibyo bigiye kubasohoraho. Buno tuvugana ntabwo Burundi buno bari gusinzira, isaha ku isaha bazi ko Red Tabara iri bwinjire. Nta kugoheka, ntago ebana, nta by'umukondora zose. Kandi kuriya birukaga hose bafashe Goma, Abarundi bariruka, bafata Kavumu bariruka, bafata Bukavu bariruka. Ubu noneho n'abazaza murabazi, nta byo kwirirwa mune gose. Yabundi hari umuntu mu Rwanda bikaba ari ubwa mbere ukavuga uti sha tujye kubanza gukozanyeho. Aho yaje Abarundi bazi M23 AZ, bazi ikoranabuhanga ifite. Kandi mpamya ko mu Burundi ho hazajya special umwihariko, n'amasaha ni ntabwo njyewe ndi guhanura nifuza intambara, ahubwo njyewe icyo nzi cyo nuko mu nzira imwe cyangwa ebyiri nivaravaho, yakurwaho n'intambara, yakurwaho n'Imana mu bundi buryo kamasijuru, kuko igihugu nta muntu ugipangira uretse Imana. Icyakora Bibiliya ngo nta kizaba ntibiyakabanga,
mu bo yibira akabanga nanjye ndimo. Ntabwo ari bose bagomba kumenya iby'ubwiru bw'Imana, ariko mu bajejwe, mu bashobora kumenya ubwiru ni ibintu biri sokere, ibanga, abantu bashobora kumenya ibanga Imana ifite ku Burundi. Nanjye nagiriwe ubuntu nisangamo. Yesu ashimwe. Rero Redi Tabara yamaze kwitegura, bagiye gufata Baraka nivamo, ibisigaye inzira iraba ari nyabagendwa. Bazafata Uvira bahita bakomeza. Ntabwo bazafata Uvira nka kuri abayifashe ngo barasubira inyuma, bazayifata babandanya, bazayifata nta guhagarara. Ibyo bavuga Redi Tabara y'ubwayo igomba gutaha, kandi urwo rubanza ruragoye. Harimo abantu bavuga ngo urumva ngo bazavuga ko ari u Rwanda, ngo bazavuga ko ari M23. Oyaye, umwana ujya iwabo ntagira rutangira. Kandi iyo Redi Tabara mwananiwe kuyirega mbere no kuyihiga mbere no kuyirwanya mbere, ubu imaze guhabwa ibikoho, imaze guhabwa abadogiteri, imaze kugira muri Kongo aho yivuriza, aho ikorera, aho itoreza ingabo. Niho muzayitsinda. Ibyo murihenda. Redi Tabara iyo mpamya ko imaze imyaka n'imyaka yiteguye urugamba. Mu kuvuga umuhari Redi Tabara umaze imyaka n'imyaka wiyubaka, kandi si ukwiyubaka kundi. Redi Tabara hariya yaranaprofise, jewe ndibo navuga inti naraprofise, kuko Redi Tabara y'ubwayo byari kugorana. Redi Tabara ntiyari kwitoreza mu Rwanda ngo ihagurukire mu Rwanda, byari kugorana, byari kwitwa ko ari u Rwanda ruteye. Redi Tabara ntiyari kwitoreza muri Tanzania ngo ihaguruke muri Tanzania itere u Burundi, byari kugorana. Ariko amahirwe, voka y'intama imanuka ihiye, amahirwe. Haje ikibazo cy'aba bakongomani, barayikenera, baravuga ni mudufashe, irabafasha, kandi gahunda yabo igerwaho 100%. Mwumvise n'abarundi barwanye mu Minembwe, baravuze bati harimo bene wacu baturasaga twihweje tunitegereje. Ntabwo ari abakongomani gusa, harimo Redi Tabara mu bagwanye muri Minembwe. Rero iki kintu Redi Tabara iriya ni profi, ntishobora. Buriya ni nayo mpamvu uzumva ngo M23 ntitsindwa, twigwaneho ntitsindwa. Batsinzwe bajya, batsinzwe M23 igatsindwa, Redi Tabara igatsindwa, twigwaneho igatsindwa. Ubwo iyo kwarisi iramutse itsinzwe n'u Burundi, ingoma y'u Burundi yahita yiyonye ku myaka yarishigaje, yahita igira shiti kiku. Ariko gutsindwa kwa FARDC, gutsindwa kwa Wazalendo, gutsindwa kwa FDLR, gutsindwa kwa Mai Mai, gutsindwa kwa FDNB, iyo kwarisiyo nayo gutsindwa kwayo no guhirika ubutegetsi bwa Kisasa n'ubwa Gitega fini. Kandi solution ni nta kundi iki kibazo kizakemuka uretse uko. Nta n'ahandi biri kujya, naho nutabona n'ibyo yabona, nutumva n'ibyo yakumva. Kuko abo ba Redi Tabara ngaho baturutse mu Rwanda, cyangwa ari u Rwanda ruteye ubuhoro, ariko muri Kongo zisanzwe ari inyeshyamba zafatiwe ibyemezo. Sultani Makenga yafatiwe Mbarego, Sematama bamufatiye Mbarego, uriya mutwe wafatiwe Mbarego. Niba umutwe uri muri Rouge, ariko ukaba ari umutwe ufite imbaraga ziruta iz'igihugu cy'u Burundi, ucyongeyeho icy'Ubuganda, ucyongeyeho icya Kenya, wongeyeho icya South Africa, wongeyeho abacashuro, wongeyeho abantu batandukanye bari bagiye kugarura amahoro muri Kongo. Uwo mutwe ukabarusha inkomezi. Abarundi barawuzi. Abarundi bataye umutwe, barirutse Kongo yose n'amaguru, na n'ubu bakiruka. Ndetse ubu bafite ubwoba ko bashobora kuvogera Tanganyika n'amaguru cyangwa kuyambuka n'amaguru, bikatiye Tanzania. Kandi nanjye najya Tanzania kugira ngo njye Burundi mu mibihano, cyangwa ngume muri Kongo pfe, najya Tanzania. Nanjye niyo mahitamo nagira, koko ntaho ipfu zitaba, ariko amapfubiri najya Tanzania. Nubwo n'abari abagome, ariko ho yenda uhageze ushobora kwisuganya, ntihazabura n'ikindi gihugu wigiramo. No kuvuga rero Redi Tabara yaraprofise, kandi aya mahirwe niyo banze gutera inyoni ngo bayapfushe ubusa. Impamvu ari amahirwe akomeye batagomba gupfusha ubusa,
M23 nta kindi izabahemba na biriya abantu bari kuvuga ngo konti ya Red Tabara ngo ni mu baterere ngo ni mu bafashe. M23 si ukwibaho, ni ibisanzwe, si ukwiba. Intwaro barazifite, buri kimwe cyose baragifite, imyaka n'imyaka bayimaze bitegura ingwano. Kandi noneho bazi Burundi, imbunda bafite, abasirikare bahari, abarwana barabazi, buri amakuru 100% aba Red Tabara barayafite. Kandi noneho mu gihugu mo imbere abantu bose bashaka ko ubutegetsi buhinduka cyangwa ko ingoma ihinduka. Burya gukomera kw'intambara ya Irani, abene gihugu ba Irani bashobora kwanga abayobozi ariko ntibakunda abanyamerika, bazi Libya uko bayigize. N'aba Barundi rero bashaka gutaha, ubu ijambo rindi muza kumva nijyo gusaba ko Evariste Ndayishimiye amanika amaboko cyangwa akegura cyangwa agahura. Nibyo Red Tabara igiye kugusaba. Ubushize ababyibuka narababwiye ngo bagiye kumushinja ibyaha, never. Ubu hagiye gusohoka liste y'ibyaha bimeze nka bimwe ingurube zikora. Sinari nabibabwiye, uzare ko atari ko bizagenda. Abantu bari muri Amerika bagiye kumanuka hano babazane, Umurundi ahari hose bifuza revolution, impinduka, barahazi, baraziranye, bagiye kubajyana bose muri Kongo. Ofisi ya mbere Imana ishaka kuyereka mu butayu, ofisi ya kabiri Imana ishaka kuyereka mu rusengero, ofisi ya gatatu Uwiteka ashobora kukwiyereka mu cyumba cy'amasengesho. Aha hantu ko ari hatatu tuharonderera Imana amanywa na nijoro. Uwanduza n'uhumanya n'uwica nawe ntatangwa, hamuraje ishinga kuhanduza no kuhahumanya, koko tuharira tukahanwera tukahambarira kandi tukahaherebwa ubugingo. Byiza ko n'intambara zihabera uzitahura ukazisobanukirwa. Uzacunge iseta ucururizaho ukagira abakiriya benshi, abasabiriza bajyayo, abasazi bajyayo. Iseta ukoreraho n'urugomo rwahaba, n'ishyari niho ribera, n'uroga nyine agira iryo shyari ry'abantu bari kukuganira uri umudandaje cyangwa se no mu byo ukora nyine uko wiyunganganyamo. Ariko icyo ashatse kuvuga ngo eske Imana data iraboneka, Mwami wacu Yesu Kristo araboneka? Ese kubera icyo ushaka kumurondera mu rusengero ntumubone, kuki wamurondera mu butayu ntumubone, cyangwa mu cyumba cy'amasengesho ntumubone? Hose arahari, ariko probleme icya mbere ni Satani, icya kabiri ni twebwe. Kuko hari igihe usanga k'uwo musozi upfukamyeho umwanzi yahujuje icyo nakita ibirembe cyangwa yarahahumanyije, bikatuzanira akaga kuko Imana itagifite confiance kuko aho hantu haranduye harahumanye. Urusengero ruri original, ofisi ya nyuma karundura ni umutima wawe. Iyo umaze kwitahura cyangwa ugasobanukirwa ko Imana yanyura mu mutima wawe no mu gutwi kwawe no mu jisho ryawe, ukizera ko uru rusengero, ukibona nk'urusengero, uribungabunga, nta biboreza, nta burozi, ntiwivayanga, nta by'isoko ry'imburakimazi ubamo, ahubwo uba uri umuntu ugororotse unyuze inzira imwe. Uba ari wa muntu umenya uko yaraye ndetse akamenya uko yiriwe, uba ari wa muntu uzi gushyira ku murongo utuntu twiwe. Aho rero mu rusengero ni handura, uru rusanzwe bene uru nanjye nicayemo. Leta igafunga mu Bugaragwa aho twajyaga guteranira ku mpamvu naka, ibyumba by'amasengesho hakazamo n'utundi tuntu tutari twiza naho bakahafunga. Umukristo cyangwa se umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana itabeshya kandi itanabeshywa iri mu mutima wawe, kuko umutima wawe ukubwiza ukuri. Ibyo ubamo, ucyo uri, uwo uri, umutima wawe nta gace na kamwe ko kwihenda cyangwa kwibeshya. Imana irakuzi neza.
iratuzi Imana izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina ibibazo byacu iratuzi izina amazina yacu iratuzi izina amazina yacu izina amazina yacu iratuzi Imana izina amazina yacu. Mungu asifiwe. Ni ukuvuga mu isi ntabwo dushaka Imana nk'abarondera amahera cyangwa ruzindane. Oya, Imana irafatika, iragaragara, irumva, iraboneka 100% icyo turacyemeranya ko Imana iraboneka ku manywa no mu ijoro, uyirondera arayironka. Ni ukuvuga ngo niba hari ofisi yagaragaje yahuriyemo na Mose na Aburahamu, Bibiliya ivuga ngo nuko na Daniel ahamagara bagenzi be ngo tujye mu cyumba cyo hejuru twiyugarane ngo dutegereze icyo Imana iza kutubwira. Dufata umwanya wiherere maze usenge. Urumva ijambo ry'Imana riravuga ngo abashakana umwete bazambona. Umwete nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, ngo niko umutima wanjye wahagizwa no kwifuza unyotewe cyangwa se ijambo ry'Imana. Ariko uburyo bwuzuye kubona Imana, uburyo bwuzuye kugendana n'Imana, uburyo bwuzuye bwo gukorana n'Imana, uburyo bwuzuye bwo kuba uri kumwe n'Imana. Umutima wawe urabihamya n'umubiri wawe ukabifiringa ko Imana iri mu ruhande rwawe. Niho Bibiliya igaruka ikavuga ngo nta kizaba ntibiye akabanga, intore zisaba ku manywa na nijoro. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abanjye ni abana nanjye ndise n'intama zanjye nzifite mu gipfusi. Yesu atangira kukwihaya no kukwirata iyo yamaze kukubonamo uw'umumaro, uw'agaciro. Mu rugendo ukaba uri umuntu udasanzwe, Yesu arakwirata muri gahunda ze. Niyo mpamvu Imana avuze ngo abonye umukiranutsi wanjye Yobu, yari iri kwirata umukiranutsi wayo, kandi koko Yobu yari umukiranutsi. Haleluya. Uyu munsi wa none twe dukijijwe rero, ntabwo ushobora gushaka Imana mu rusengero umwaka wose utarayibona. Ntuvuga ngo ushatse Imana umwaka wose mu butayu ngo utarayibona. Ntuvuga ngo ushatse Imana ngo mu cyumba cy'amasengesho kukaragwa imyaka 2 utarayibona. Oya, mwere kugenda nka Nyabahurura, mwere kugenda akawa muririmbyi Kirundi wavuze ngo mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka, muririmbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ukwiye kubaho uri mu byiringiro by'abandi, uri mu gakiza k'abandi, uri imbata mu bindi. Making sure nicyo kikwicaje mu isi, nicyo kikubwira ko Imana iri mu ruhande rwawe. Igusure mu ijwi cyangwa mu nzozi cyangwa mu ijambo, muhurire ku rusengero, muhurire mu masengesho ku karago, cyangwa igetsemane umwuka w'Imana ubwo azaguhata akagusunikira kujya gusengera mu ishyamba. Ariko niba ubaho gusa ukabaho umengo nibisanzwe, n'abandi barakijijwe, n'abandi bakizwa, n'ubundi bari gukizwa, ukabaho umengo ibintu wahuye nabyo, ibyo wabonye nibisanzwe. Oya, Imana ntisanzwe, iby'agakiza ntibisanzwe, n'ibyiguhamagarira cyangwa ikurondera nabyo ntibisanzwe. Aho muzakandagira hose hazaba hanyu, muzarambika ibiganza ku bizeye nzabakiza. Aho muzahonyura hazaba hanyu. Ni ukuvuga hari ibimenyetso bigaragaza ko uri umwana w'Imana. Example, mu rugo iwanyu nk'umwana uvuka hariya kwa papa wawe na mama wawe,
uzarebe ijambo hafite, noneho urebe n'irindi ufite aho utavuka ko bingana. Iwanyu uhita uvuga utoyaye, aho mama na papa baryama icyumba ndakizi nubwo ntakimenyera. Muri sari iwacu ndahazi, uko twakira abashyitsi ndakuzi, buri kimwe cyose amakuru yose uba uyafite. Nta muntu uza ngo abaze ngo hariya ngo kwa naka ngo amakuru ya urayafite. Noneho rero iyo uhiga iby'ijuru ugashakisha iby'ijuru ukaba urondera iby'ijuru, ariko ukabirondera utabizi, ukabirondera utabibona, kenshi na kenshi twabyita ni umuruho, ni ikibazo gikomeye cyane cyane, kuko ntushobora gushaka Imana kandi iyo yaraje kugushaka, ahubwo irakwiyereka ukimara kugambirira no kwiyemeza inzira y'umusaraba kuyitangura. Yesu arakwihishurira, akwiyereke, aguhamagara amazima, aguhe n'ubuzima. Hama icyo gihe mu ijoro ryo kugendererwa ugendererwe, ku murango wo guhigwa uhirwe, igitondo cyo gusurwa usurwe, umugoroba wo kuba uri mu kagoroba na Kristo mube muganira ibintu ari sawa. Ariko nubona umurokore wese ameze nk'ukubwira ngo ntabyo nzi, simbizi, simbibona, simbikurura, simbifatisha, muri bo Imana iri kubura, muri bo kuboko kw'Imana kwabuze, ngo mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka. Ndirimbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Eliya yaramutabaye, Yesu niwe mutabazi. Ayinoni yaramutabaye, Yesu niwe mutabazi. Mukabona rero, mukabona mugeze ku ruzi mudashobora kwambuka. Ndirimbe ya ndirimbo tabaza Yesu, Yesu niwe mutabazi. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo umukristo mwiza azi ibizaba, umukristo mwiza azi iby'akahise, umukristo mwiza azi igihe arimo. Nibanga nk'ibi Pawulo abwira Timoteyo, aramwongora aramubwira ngo ntukishushanye, ntukifate nk'ab'iki gihe. Iri jambo rirakomeye, nuza gutegera. Yesu yabwiye abantu akajya babwira ngo ntimukiratane iby'ejo kuko mutazi icyo uwo munsi uzacyana, ariko umuntu ukijijwe arabyiratana kuko afite ibyiringiro by'ejo he hazaza kandi bitaranduka, bitakurwaho, ahubwo biri furu byuzuye. Yesu Kristo aba mu kahise. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisiraheli ngo nimwambuka Yorodani mutore amabuye muyabike, nimumara kuyabika muzayereka abana banyu. Ibyo ni iby'akahise, ayo mabuye ni akahise, ariko noneho abo abana babo bazabyara bazabibwira ni ahazaza. Uweretswe ko Yesu azavuka ni umukozi w'Imana, ntabwo ari umupfumu. Uweretswe iby'umwari uzasama inda ni umukozi w'Imana, ntabwo ari umupfumu. Ni ukuvuga ufite amaso areba mu birometero firitiri nk'ibihumbi 200 by'icyo uzaba, by'icyuri, by'icyo abana bawe bazaba. Imana ikaguha amakuru y'umugore wawe cyangwa y'umugabo wawe. Ntabwo ubaho nk'impumyi cyangwa ikirago cyangwa igipfama, ubaho nk'umuntu ufite kureba ahazaza n'igihe harimo. Ubu kino gihe turimo ni igihe mugiye guhabwa Kanani, ni igihe mugiye gusohorezwa isezerano, ni igihe mugiye kubona impinduka mu buryo budasanzwe. Ibyo bintu byose ni mu byitegereza, byarahanuwe n'amaso yahareba. None wowe ayo maso uyagize hari ishari, uyagize ntibyakubera, nawe ukamenya hazaza n'ibigiye kuba n'ibigiye gukorwa. Erega indaya yagize kwizera ngo nzi neza ko Imana izabagabiza kino gihugu, ngo ariko se nimbahisha njyewe muzangiriramo. Ni indaya. Uwizera azabona ayo masezerano. Ni indaya.
iyo umuntu yizera aba afite ibyiringiro by'uko amabanga yose, ni nayo mpamvu kera bavuga ngo tujye kwa Kamenyi, ngo tujye kureba umuhanuzi baduhe mapa, aduha amakuru y'ibigiye kuba. Niyo mpamvu mwicaye muteze amatwi ibigiye kuba. Sendi dedefudede, abamarayika boherejwe kumukuraho bagiye kumukuraho, umuntu witwa Sendi dedefudede. Ni ukuvuga rero ijuru ryo ritanga amakuru 100% ahubwo twe tukayakorera. Reka nkushimire rero wahisemo neza ko ofisi zawe zo kubonana n'Imana zakinguka, kuko n'izayo zirakingutse. Umwigisha n'umwigishwa tukuzurizwa imbere ya Data. Ni ukuvuga rero ishya n'ihirwe ndakwifurije mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rikumeremo, ubashe kuba udasanzwe mu byayo, kuko nayo ntisanzwe. Icyo gihe uzamenya ibyenda kuba n'ibizaba mu izina ry'Umunyanazareti. Reka nkwifurize rero iminsi 7 hano imbere myiza y'umugisha. Imana Data n'Umwami Yesu bakurinde. Amen.